Ballon d'Or ku mugabane w'i Burayi yatanzwe iberi ku bakinnyi batandukanye bagenda babona ibihembo bitandukanye ariko reka duhere mu cyiciro cy'abagore. Ninde watwaye Ballon d'Or 2025? Yego yitwa Aitana Bonmati, akaba ari umunya Espagne ukinira ikipe ya FC Barcelona. Ngira ngo rero ni ku nshuro ya gatatu yikurikiranya yegukanye third time in a row nk'uko Abongereza babivuga. Akaba rero yegukanye nyuma y'uko bagiye bareba criteria zitandukanye. Ngira ngo ibi ngibi turaza kubifashwamo n'izi ngingo bagenda bareba kugira ngo bamenye ngo ninde uza kuza guhabwa. Tugendane ingingo ku ngingo. Samir Nepo benshi bati iy'abagore yibwe. Basomye ahantu hirya no hino hatandukanye bati y'abagore yibwe. Samir kamanze ngusomere izi ngingo. Sinzi namwe ko mubyemera. Tuzishyira no mu Kinyarwanda none tuze kureba kuki abantu bahamya cyangwa se bemeza ko yayihawe atayikwiye. Bivuze ngo yayibye no kugenda akayifata ahantu akayirukankana. Yayihawe atayikwiye. Bavuga ngo ingingo ya mbere bareba bareba icyo bita individual performance, decisive and impressive character. Arikumva nuvuga ngo bareba imibare y'umuntu ku giti cye yakoze ibyo umuntu yakoze. Arikumva hanyuma ingingo ya kabiri team performance and achievement, ikipe akinira yitwaye ite, yageze kuki. Ubwo kenshi baba bari ibikombe yegukanye umwaka w'imikino bari gutangiramo Ballon d'Or. N'ubundi team performance igaragarira muri achievement ikipe. Ingingo ya gatatu rero ari naho hantu wenda bakagobekamo bakaba bagutsinda ni class and fair play. Bivuga ngo bareba class y'umukinnyi. Uwo mukinnyi asanzwe ari inde. Tuvuge wenda ni Aitana Bonmati yayegukanye 2023 ayegukana 2024. Bivuga ngo class ye birakumvisha ko asanzwe ari muri class ya mbere na fair play wenda buryo asanzwe yitwara mu kibuga kuri bagenzi discipline mu kibuga. Aka kantu ka class and fair play rero niko bashaka gushyiramo kakubwira ngo uyu mukinnyi asanzwe ari uyu. Ariko ubundi ugiye kureba ibi bya performance y'umuntu ku giti cye ndetse na team performance, nekereza ko Samir na Nepo kuri Aitana Bonmati yarafite isoni. Katwumve ne picha bivuga. Nibyo reka mpere kuri iyi titre y'Abongereza ivuga ngo Bonmati Jan from hospital bed to record the third Ballon d'Or. Ngurugendo rwa Aitana Bonmati ruva mu buriri by'ibitaro ku gitanda cyo kwa muganga rumwerekeza ku gutwara Ballon d'Or ya gatatu yikurikiranye. Aitana Bonmati ni umwe mu bakinnyi beza pe kuko babivuga nuko igikombe cy'Uburayi cyatangiye arwaye. Yego ni umudamu wari watwaye ebyiri zibanza zikurikirana 23 24. Uyu mudamu igikombe cy'Uburayi yagikinnye avuye mu bitaro aribwo agikiruka. Murabyibuka ko ikipe yatangiye igera muri knockout stage ataraza atangira gukina bageze kimwe cya kane. Murabyibuka ko yanatsinze igitego muri demi finale bakina n'ikipe y'igihugu y'Abadage y'abadamu. Ikipe ya Espagne ntiyagitwaye. Yatsinzwe nande? Yatsinzwe n'Abongereza ku mukino wa nyuma. Muribuka Klokeri penalty yateye. Ikipe ya Barcelona nayo tuvuga ngo yatwaye n'ibyo bikombe bitatu yakoze turebo iwabo. Na turebo imbere mu gihugu ibaho. Yego reka tubye Champions League n'ibyitwa turebo rwose. Ubwo yatwaye ibikombe bitatu iwabo. Ibyo bikombe bitatu Barcelona iwabo yatwaye igihe kinini cyashize ari mu mvune yaje nabwo aje kubafasha mu mpera bisa nkaho birangira. Ni abantu bahise bikangira baravuga bati aha rwose France Football murakabije. Niba ari influence ya Barcelona kuko Barcelona imyaka 5 ishize 2024-2025 Aitana Bonmati yakinnye imikino 26 muri shampiyona atsinda ibitego 12 atanga assist 6. Muri Champions League yakinnye imikino 11 atsinda ibitego 3. Muri make muri rusange yatsinze ibitego 20 atanga na assist 16 mu marushanwa yose. Umuntu bari bahanganye witwa Alessia Russo abantu benshi babonaga ari n'urucabana kuko yabaye top scorer wa shampiyona y'Ubwongereza mu bagore. Atwara igikombe cy'Uburayi, atwara Champions League, yatsinze Bonmati yaba kuri finale ndetse no y'igikombe cyo ndetse no kuri Champions League. Yatoye nk'umwataka mwiza ku isi.
uyu mukobwa abantu bose bahise bikanga ntiyanagiye no hanyuma muri batatu. niki atujuje noneho cyatumye atayibona? ntacyo kuko ni na performance z'umuntu ku giti cye ari hejuru, kuko umuntu bajya kumutora nk'umwataka mwiza ku isi bafite impamvu ari imibare yagaragaye. dore influence mbona yabayemo, influence ya Barcelona. urumva Barcelona kuba mbere ya y'uyu nguyu Aitana Bonmat Champions League Russo yakinnye imikino 15 atsinda ibitego 8. urumva nibyo navugaga. ukajya kuri Alexia Putellas wayitwaye 2021 2022, hakaza n'akandi kantu kagiye kavugwa cyane, reka wenda umuntu areke kukarenza ingoyi. turaza no kugera mu bagabo gasa nkaho kateyemo ubwoba. murabyibuka ku makuru y'ibihuha yabanje kuza ngo ni Rafinha ni Lamine Yamal. abantu banabonye uwitwa Yohani Laporta amanuka mu ndege, niba mwabonye itangazamakuru ryo ryari rimwegereye rimushagaye na confidence azana. aba bagabo babiri Perez ndetse na Yohani Laporta, aba bagabo ni abadira cyane, bikunda gutindwaho. ni nayo mpamvu kenshi n'umukinnyi usinyira Real Madrid ku meza na Barcelona, ku meza aba bagabo yaba Yohani Laporta n'uwitwa Florentino Perez abakubwira ati ku ngoma yanjye cyaba ikibazo cyawe, ariko nuba mwiza nk'uko tukubona ukaba ku gasongero Ballon d'Or hano wayitwara kuruta uko wayitwara uri aho wari uri. ni kimwe mu bintu bakunda kugarukaho n'itangazamakuru cyane cyane ry'Abongereza, niyo bakurambagiza rigasa nkaho rikangukira icyo kintu. niyo hari ikibaye bati no mu bafana sinzi niba mwanakurikiye kikaba kabaye ahantu bajya gusoma Ronaldinho aza, hari groupe yari inyuma imeze nk'abakonari barimo baririmba Dembélé. muribuka ya interview ya Luis Enrique avuga ngo Ousmane Dembélé Ballon d'Or, baje bayirepese bayizi neza, bari hejuru nko muri gatatu. uko bavuga umuntu bavuga ati Dembélé. urumva kudatwara Ousmane Ballon d'Or, kudatwara Champions League, urumva kudatwara Champions League none atwara n'igikombe cy'Uburayi, nanatwara igikombe cy'Uburayi. noneho uwo bahanganye akaba yaramutsinze hombi. no bango yegukanye Champions League atsinze Barcelona irimo Aitana Bonmat, amutsinda ku gikombe cy'Uburayi muri Espagne. Aitana Bonmat arimo yanabaye top scorer wa champion imwe mu zikomeye i Burayi, muri mu gihugu cy'Ubwongereza Alexia Russo. no muri Champions League yari mu top scorer rwose. Ballon d'Or yariye oya no kuri bose bari baje babyambariye bazi kari Russo kuza kuyegukana Ballon d'Or. arukono babacanga abantu kuko nka Rodri kuma Ballon d'Or bavuga ko uko yatwaye igikombe cy'Uburayi. amarushanwa akomeye kuruta yandi yose. buriya Kore Pama yakoze amateka, yabaye undi mukinnyi uje mu 10 ba mbere ba Ballon d'Or atarigeze akina Champions League, kuko Champions League ni igipimo. waherukaga yari Neymar akiri muri Santos. kuba yatwaye Champions League agatwara n'igikombe cy'Uburayi abigizemo uruhara ari umukinnyi ngenderwaho. byari ibyaruca abana. Twadore rero kuba mu cyiciro cy'abagore ko tujye mu cy'abagabo. ubwo ni ikipe y'umwaka mu cyiciro cy'abagore abaye Arsenal. ibintu byose byagaragaraga. Reka mwe urugero. Ikipe y'umwaka yabaye Arsenal kuko yatwaye Champions League. Umutoza mwiza w'umwaka yabaye Salima Wegman watwaye igikombe cy'Uburayi w'Ubwongereza. Espagne yajemo ni kuri Ballon d'Or gusa. Kandi byarabaye no kuri Putellas atakiye igikombe cy'Uburayi. Yaravunise igikombe cyose cy'Uburayi adahari, Ubwongereza buragitwara bamuha Ballon d'Or. Ntabwo yana Laporta ari butahira. Uyu Russo rwose ubwo yiyongereye ku bandi bagiye bazigura gutyo. Ubwo najye kwabatsiye nyine bibwe na ba Pavel Nedved na Shineda n'abandi. ubwo nagenda yihanagure nyine nta kundi ariko nuko byagenze. hanyuma mu bagabo rero nubwo Ousmane Dembélé yitwaye iberi, ariko n'ubwo bwari bwinshi kuko hari ibinyamakuru byari byaravuze ko Lamine Yamal ashobora kumutsinda. Oya ngiye bakiha Boni Martinez ngira ubwoba ndavuga ni karabaye. noneho byarangiye no ese ngo Ronaldinho urabizi ko byamenyekanye ko ari uza kwitanga. yari yapostinze avuga ngo uyu munsi ndaza gufata Ballon d'Or nyihe umukinnyi ukina mu ikipe nakinnyemo. abantu barikanga ariko yarimo abatera ubwoba ariko yakinye hombi, kubera ko yakinye hombi yaba muri FC Barcelona kwa Lamine Yamal yakinyemo no muri Paris Saint-Germain kwa Dembélé hose yakinyemo. byasaga naho biri tricky cyane, ariko ngira ngo nyuma yuko abantu bikanzemo nyuma yuko bona Boni matayihawe bavugaga bati no mu bahungu babona bigenze nk'uko wenda bikaba byatuma Lamine Yamal ayegukana mu gihe Dembélé araho. ariko uburyo babanje kujya baberekana mbere yuko
Ronaldinho aza gusoma uyihawe urumva bose noneho barafite ubwoba Lamine Yamal yari yazanye famiye yose bakazana n'amakuru ngo famiye yose baribwiye ngo ntibicare imbere bakazana utuntu twose tuvuga ati urabona Paris Saint-Germain abakinnyi bayo kako bari bafite le classique banatsinzwe bwa mbere mu myaka 14 nibwo Marseille itsindiye Paris Saint-Germain ku kibuga cyayo bakavuga ati kabakinnyi bataje ko haje na Serie A harayifi gusa mutoza kadahari k'ikipe yemeye kujya gukina ubu ngubu Ballon d'Or ntigiye kwera akantu konyine kansizemo icyizere ni uko na Serie yari ahari akifatira igihembo cy'ikipe y'umwaka Paris Saint-Germain nkabona abakinnyi bari mu mvune uko ari babiri yaba Ousmane Dembélé batatu na mwene data Ruben Neves Joao Neves ndetse na mwene data Desire Nduwe navuze ati Joao Neves na Desire Nduwe bari mu mvune baje baherekeje Dembélé na Nasser akahibera nanone hakaza influence imwe yasigaraga mvuga ngo kuba Qatar Airways ariwe muterankunga principal wa Ballon d'Or ndavuga nanga mu Faransa Ousmane Dembélé France Football ikorera mu France ari Paris ibyo bireke na Thierry barayimwibye ibyo Thierry na Thierry barayimwibye ayikorera ntabwo ari facteur ariyo nabonaga byagaragaza ko ari Dembélé babanje guhemba umuzamu mwiza bagiha Donnarumma yari muri Paris Saint-Germain yagihawe kubera ko yagize performance nziza muri Paris Saint-Germain bahemba umutoza mwiza bahemba Luis Enrique ni umutoza wa PSG ikipe nziza iba Paris Saint-Germain noneho barabanza baha Lamine Yamal igihembo cy'umukinnyi ukiri muto mwiza ako kantu ubwo ngiye ako kantu ko katumye ntabwo Lamine Yamal yabyegukana byose kandi wumve ko ryabaye irenga yobora n'ubwa mbere umukinnyi atwaye Copa Trophy inshuro ebyiri ikindi kintu cyatumye urumva niba atwaye Copa Trophy akaba n'amateka kabiri nahise mvuga ni kwa kundi batwereka 10 bihuse bagagarukira kwa 8 bakagarukira kwa kabiri n'uwa mbere bavuga uwa gatatu yari Vitinha uwa kane yaje ari Rafinha buriya niho nahise mvuga nangaha ni urucabana babavuze ageze kwa kane Rafinha ndavuga ngo wavuye mu nzira Vitinha gatatu ndavuga ni babiri basigaye ni Lamine Yamal wamaze kugera kuri podium atwara igihembo cye anakora ayo mateka na Dembélé isi yose iririmba ndavuga nta kigiye mu France nakunda hanyuma rero bafata agatabo bagashyikiriza Ronaldinho agatabo kari kanditsemo izina ryegukanye Ballon d'Or asomye izina rwose asoma Mansour Ousmane Dembélé akaba ari umusore w'umufaransa rero ariko gereka abantu biteretse abantu b'abaregendere ntago bajya bakabya abandi bahita bavuga bahamagara cyane nka nepo yabyogeza iminota 5 ariko Ronaldinho ntabwo yanavuze amazina yombi yavuze ngo Dembélé gusa ntabwo yanavuze ngo yogeze dorande hano natinye Ronaldinho wabonye ko Iniesta amubwira ngo natange Ballon d'Or kuri Aitana Bonimati babanje kumubwira bati reka twibutse abantu uri we ibihe byawe araza araceceka ku mascreen berekana Iniesta kino bagize imara kikirigita ariko Ronaldinho ara byinshi byo gutinda nta kujya kwereka Ronaldinho abana ngo bavuge byinshi berekanya amashusho ye ariko ye kuvuga byinshi oya w'icyari kimuzanye ni ijambo Dembélé yavuze Dembélé gusa yigendera akaba ari Mansour Dembélé Ousmane akaba ngira ngo imibare yamuvugiraga mu mikino 59 yakinnye yatsinzemo ibitego 33 atanga assist 13 mu gihe rero urebye n'uburyo yagiyemo ibitego ni 37 assist 14 urari ibitego 51 hanyuma ibikombe byose yakiniye urebye yarabyegukanye by'iwabo imbere mu gihugu hanyuma yegukana UEFA Champions League birumvikana ko imibare yamuvugiraga mu marira menshi rero y'ibyishimo birumvikana n'umuryango we wari uhari akaba ari umusore ufite ababyeyi buriya mama we ni umunya-Mauritania w'umunyasenegal kazi birumvikana ko ababyeyi ba mama we umwe ni umunya-Mauritania n'undi w'umunyasenegal mu gihe papa Ousmane Dembélé ni umunyamali birumvikana ko ari umwirabura rwose wuzuye nubwo yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa byari byiza cyane akaba rero Dembélé ngira ngo yabaye none agashya yakoze Dembélé 2019 ntabwo yari muri 30 2021 ntiyari muri 30 22 23 na 24 yavuye from nowhere ahita aje gutwara gusa yabaye umukinnyi wa gatandatu w'umufaransa wegukanye Ballon d'Or nacyo gihugu gifite abakinnyi benshi batwaye Ballon d'Or yegukanywe na Raymond Kopa hanyuma 8-3 yegukanwa na Michel Platini mu gihe muri Michel Platini niwe wabaye umukinnyi wa mbere mu mateka ya Ballon d'Or yitwaye inshuro 3 zikurikiranye ikintu wenda Iberi kugira ngo ako kantu kagende neza abafaransa nibo bamaze kwegukana Ballon d'Or nyinshi Ballon d'Or 8 ko Platini afite 3 Zidane akagira imwe Benzema imwe Raymond Kopa Jean-Pierre Papin ndetse na Ousmane Dembélé
Argentine ifite 8 nayo iranganya n'Abafaransa ariko ku muntu umwe ariwe Lionel Andreas Messi. Portugal ifite 7, 5 za Cristiano Figo ndetse na Eusebio. Ni Eusebio. 7 nanone za Holandi, 3 za Johan Cruyff, 3 za Van Basten ndetse n'imwe ya Rudi Gullit wari na MC ku mugoroba. Hakaza 7 z'Abadage asana na Tanerak cyane. 7 z'Abadage zirimo 2 za Jet Mura, 2 za Franz Beckenbauer, 2 za Rummenigge, imwe ya Rotary Matthaus. Rotary Matthaus yari ahari na sheri we y'imyaka 26, afite imyaka 64 yari kumwe na sheri y'imyaka 26 amaze gushaka inshuro 5. Yes, na Mathias Samir nawe ufitemo indi muri izo z'Abadage. Bagasoza ku banya-Brazil afite 5, 2 za Ronaldo Gifaru, imwe ya Rivaldo, Ronaldinho ndetse na Kaka. ubwo Abafaransa navugaga nyine ubwo birumvikana ko Michel Platini yakoze agashya yegukana 3 twikurikiranya 8-3 8-4 8-5 ari muri Juventus. Buriya Bonimati yaba mukinnyi wa 3 mu mateka ya Ballon d'Or utwaye 3 zikurikiranya nyuma ya Platini na Lionel Messi. Hanyuma Jean-Philippe Pape yegukanye 9-1, Zinedine Zidane wahoze uvuga 9-8, mu gihe Karim Benzema muri 2022. ubwo rero Ousmane Dembélé nawe arayegukanye. Abafaransa bari bishimye cyane kongera kuzuza Ballon d'Or 8, birumvikana nk'ikitangazamakuru cy'aho France Football kitanga. Bakaba rero n'ubundi Abafaransa bararyohewe cyane, batwaye Champions League, banatwaye Ballon d'Or, no mwaka ni mwiza kuri bo. Victor Gyökeres yatwaye rero igihembo mu rutahizamu nyine watsinze ibitego byinshi muri sezo. Gedi Mula Trophy ibitego 54 mu mikino 52. Victor Gyökeres baravuga bati ibi bintu abisubiyemo Arsenal yatwara igikombe cya shampiyona, atsinze ibitego nk'ibyo yatsinze muri Sporting Club de Portugal. Abisubiyemo yatwara Ballon d'Or, atsinze 52 muri Arsenal. Ubwo yaba yakinye Champions League na Champions. Arsenal yaba yatwaye shampiyona cyangwa Champions League yahabwa Ballon d'Or, abisubiyemo yatwara Ballon d'Or. Ngo rero Victor Gyökeres wa Arsenal wanyu